tempat pertama menjadi milik Sriti An-Najah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia? Soalan yang pertama, sila baca surah Al-Fatihah dari awal hingga akhir dan surah Taha ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-'ula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Hasbuk. Soalan yang kedua, sila baca surah Quraisy dari awal hingga akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Hasbuk. Soalan yang ketiga daripada surah Al-Balad, sila ulang dan teruskan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Sila ulang dan teruskan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masqabah. Hasbuk. Soalan yang terakhir, sila baca surah Al-Isra ayat 26 hingga 29 beserta dengan huraian ringkas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Uraian ringkas. Yang pertama, kita hendaklah memberi bantuan berbentuk harta dan keperluan lain kepada kaum kerabat seperti orang miskin dan orang musafir. Yang kedua, kita janganlah membelanjakan harta dengan boros kerana boros itu merupakan sifat-sifat syaitan yang ingkar terhadap Allah. Yang ketiga, kita hendaklah merancang dan berhemah dalam memberi sedekah kepada orang yang memerlukan. Yang keempat, kita hendaklah menjaga tutur kata kita dengan orang fakir, miskin dan ditimpa musibah. Hasbuk, sadaqallahul azim. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.